салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба мардуми ғариб, муҳоҷир, мусофир саломи худро ба шумо мерасонам. Зиндаву сарбаланд бошед. хоб имрӯз як наворе хостам бикунам. ҳозир хестам аз тарафи район рафтаистем як кор да як кора делавои встреча мумкин барои коро бо ма рафтем чӣ коро анҷом додам ва саҳми шумо бирасам. Агар ба хубию тенҷи оромӣ шид пушти экран, не ки ба хубию тенҷи оромӣ нашид экран мебирорум шакл тамошо кунем бобош бодш мекуна. хотиррасон кунам ки ман ҳоҷи муҳаммад бобои блогер ҳастам. хо эътироф кунем хо накунем. блогер ҳастам. дар ҳар хусус гап мезанам. вақте ки ман блогер ҳастам дар ҳар хусус гап мезанам. фаҳмидӣ? рӯша мебинед дар амри маъруф ку мегӯем. дар амри маъруф ку хӯяби рӯш барои одамои амри маъруф кунам. ин як рӯши як суннатаи рӯш як суннатаи охи. ман дӯст медорам рӯша мондам охи. рӯша о мулло амри маъруф ку. хелия хеле нест. ҳама рӯшдоро ба шуморо мулло шидан бозӣ нест. чӣ қадар мехонӣ, чӣ қадар мехонӣ, чӣ қадар вай мекунӣ ки бо ҳамун факту ҳуҷҷати рақаму далел қати ки бо вай нашава. ягон гап хато нарава. ҳукумат ол як гап блогга мезанам хато мекунам. дар шумо гап мезанем ки ту рафти пеши маҳмад юсуф рафти, ту пеши ҳоҷи комрон рафти, ту абдуллои раҳмономо қати гап задӣ ки ина ман рафтаистам тарсидаистам ки ол бо кира бародара абдулқодир талбаков хи ва я олими шинохтаи тоҷика шумо чӣ мегӯед охи мара. ман мерам суҳбат мекунам фикрша мебинам бародараш мегӯям ки охи ман агар вай чӣ хеле боша набошам бародаре охи мода. охи бар ҳаматун бародарен мада. ҳаматун бародарен. хо мулло бошӣ, хо мисол бандит бошӣ. хо бандит бошӣ. хо муллои эшон бошӣ. хо я одами тамоман чӣ меган охи ҳами одами мисол қиморбоз бошӣ. қиморбоз инами чӣ меган вай чӣ меган мошинбоз мошин хеле қартабоз қартиёҷин бошӣ. ҳар дид ба мара яген. ҳар дид барои мара яген. фаҳмидӣ? қартабозаму муллорам ба мара яген. ҳаму рақс мекунан ягон кори фаҳшу фоҳиша мекунан ҳамурам ба мара ягай. ҳаму муллое ки чӣ мекунан гамиза шумо унам ба мара ягай. фаҳмидӣ? ҳаму хулиганои разбор мекардагира ба мара ягай. ҳаму прокуроре ки мебурад тафтишо мекунад ҳамура ба марам ягай. ҷалолиддини балхи рӯз кофтам нумша нефтам хато накунам. ҷалолиддини балхи ҷалолиддин румӣ мега ки мо барои васл кардан омадем, на барои фасл кардан. яъне боботон бобои блогер барои васл кардан ай. барои васл кардан, барои фасл кардан, барои пароканда кардан не. фаҳмидӣ? мулло бояд гапи ҳамун разборшика бояд даравчиш накунад бага ки ту ҳаромхӯрӣ. бояд ҳамин хел бифаҳмона ҳамура бифаҳмона ҳамун тибқи муллогӣ. фаҳмид нафаҳмид мунш бира охи дузахта нушурш мети мерава. чӯи хеле охи барои пешравӣ барои ободӣ мисол прокурор мисол мулло қати прокурорам бояд ҳамдигар фаҳмӣ кунанд ки охи барои пешрафти ҷомеа ман барои прокурорам гап мезанам, барои муллорам гап мезанам, барои ӯ ҷавони номуҳтарамам гап мезанам. ман блогерам мегӯям шумо охи намефаҳмед блогер ҳар хусус гап мезанам. хай блогери мусафеди ман. худо нигаҳбонтон фаҳмидина ки фақат мақсад як васл кардан, сарҷамъ кардан. блогерро ҳушно да сартон гирем. ман мерам қатъиамат разбор мекунам. сарҷамъ шавен. разборро бас кунед. қарҷи қозӣ то 3 бора мегӯям ки тоҷико 3 бор ки гуфти нашид мунаки таваккал ба худо. худое ки мара офарид тара офарид вай офарид таваккал ба худо. дига ҳами сар мекунад. ҳамҷа бе я мақола ки чира гап занам я ҳамсоя буда занако ҳамсоя ҷанг мекардиян. ҳамдигар ҷанг мекардиян доим қаҳриб даян. ям қишлоқ да ҳами ман намедонам чиё мегӯям. қишлоқ ҳами чиёро мебинем қаҳрианда ҳамдигар чим қати. қаҳригӣ чӣ дар кори хе дӯстию бародарӣ хуб. қавоқам хе духтагӣ мерон салом мекунад. қаҳригӣ ҳафтпушташа мегам мен мерам ҳафтпушта бояд салому алейк накунад душман шавен. ҳами дар нуқтаи назари ислом ҳаста. ин айру исломи гап занем айру прокурорӣ гап занем. ҳами ҳаста ҳам хел қаҳригӣ то 3 рӯза. худо бина кортуна бобота заводид мекунем. гуфти ки заводидам накунем. мо хушрӯ як ба маъни ва чӣ гап занам. занако қаҳриб дем ба я маъракада мешидан.
با اوش دا ایک جای میشته اوش دا اوجو قاریو هم دیگه نمیشینه که دا معرکه یا جون میشینه کوخی دل سیاه ای مولای بختری دل سیاه کی هست تمام دا جون میشینه اگر یا جواد بشینه بخره بچه‌کو ببینن بگن که او یو ویا اوشتیان نگم کینا و کدر کینا نیست کینا دا دل باشه ایمون ضعیفه با هم زنان میشته 30 سال 40 سال 50 سال شد همسایگی داشتن تجنگ بدیان باید که اون زنه که دیگریش گام میزده میگفته که هم خیلی از سخن میکرده که با این ایجه میگفته که همسایه میگه ها همسایه جان چو کردی همون ساله که اوتای تو اوچت لات کرده اوچت ای خانه تون قهر کرد خانه شون رفت کو انا همی واقعا همون سال بود دیدی یک فهمیدی معنی گپا زنکو هم خیلی میگم یعنی که پریپام نمیکنه پاخولیگانس که پریپام نمیکنه که اوری هم رو پاس کردنیه پریپام نمیکنه که 30 سال چی بود در هر یه معرکه یه همی کارو میدونین ها همون همسایم همون سالی که اوچای رو اوتش لات کرده این قهر کرده خانهشون رفته بود انا میواقع همون سال روی داده بود اوخی ما مردکم گفتیم فهموندیم تمام دیگه همی پریپام کردن میگیره زنده و سربلند باشه برادران قندم بگه یک زنگ زد واتساپ دا این من گپ زده اسم نمیدونم چی برنامه کنم میگم تئوری نمیبین تئوری نیست میگه برای زوادی داک نه تئوری نیست مدا اینو میخواستم گفته ایستم با میگه که اوای انا واتساپ دا زنگ زدگی میگه بابای حاجی همین بابای حاجی گفت من همین سخنش فهمیدم که او گپی خوب گپ میزنه گفتم جانی بابا قندی بابا در حدا پیشکی قند شیرین و شکر هم رو آمیخته کردم که یا دلش ملایم شود که نشده است میگه که بابا جانم میگه بابا میگه گوش که گفتم اینه گوش دانم جانم قندلاتی بابا شکلاتی بابا دانم جان پیشکی او سری او چیم زده سیم یکم گپ خوب گپ زنه که سرم وایرون نشه میگه که ما نواری ترا تماشا میکنه میگم مالادس کانت ابزام خیلی کالندر حرمت میکنه احترام میکنه ما هم خرساند دیدی خیلیش کیسم که میگه گپای خوب گپ زنه نه آخی هم گپای تو ما قبول نداریم قبول نداره که دانم جانم خیر بچه دگیجویم ما دا غریبیم این همی 20 کس قطعی ما همینجا استودگی 20 کس استودگی همین نواری ترا تماشا داریم همین ما 20 کس قبول نداریم واه بچه 20 کس توجیک نیستن شما ای توجیکستانه ما ای توجیکستانه بابا مقصد که میدونی چی اگر ما ترا حرمت کنیم گفتم اوه یا بچه کی نمیفروش که نواسش حرمتش کنه نواسش یک عزتش کنه یک گپی بابا رو بگیرن نواسش کی آخید دانم تون جون شهر بچهای وطن چی میگه میگه که همین تو بابا گوش کو یگم کس تعریف نکن ای کی را تعریف کردم همین یگم کس یگم کار میکنه تعریفش میکنی بخید با تعریف نمیارزه نه نمیارزه ما نمیخوایم هم خیلی را خیلی بچه کی را تعریف کردم خیلی یگم کس تعریف کردم خیلی باید همی سیاه سفید نه آخی تو نمیشه خیلی او خیلی کنم با ایجا قپیدم که ایجای کمترک برای فهمیش گفتم که آخی من تعریف همی کی را میکنم فرزندای ملت کیرا این همی مثال یکیش همی ابو علی ابن سینا عمر خیام این همی چیرا جلالالدین بلخی مثال این همی رو ما وای میکنم تعریف نکن بابا ما دا چی در کاره بایو بچه گاب زن خطیرو 20 کس میگه مدرسی هم گوش میکنیم همی رو تعریف نکن اولی ایو را میگم که آخی ما نواسای هواییم تو چخیل وای میکنی ایو را اعتراف ما دا چی در کاره با بعد میگه تعریف نکده چی در کاره با ما دا همین ابو علی ابن سینا رودکی جلالالدین بلخی عمر خیام همین شاعرها و نویسنده های ما میگه ما دا چی در کارن هوایی ها اینا گوش کتو چی در کارن ما دا میگم اخی خیلی نگن اخی چی خیلی اخی ایو ما نواسه های هوایی هایم ما همین باید درس بگیریم باید باباهای ما خلق ملت توجیک اخی باید افتخار کنیم نه در کار نیست ما دا بچه توجیک بچه ها که میگه زیاده 20 کس را گوش کستیم ما گفتیم خیلی نکنن آخی شما بچه توجیکستان این توجیکستان ها نگاه که مثال آبادی مثال پیشروی
او در کی جایی که باشه ما توجیک میگیم خدمونا ما توجدار میگیم خدمونا ما باید با مدنیت باشیم ما مسلمان باشیم باید باشیم اخیام میشه امیر اعتراف نمیکنی بابا جون واپشه هم تعریف نکرد هم چاپلوسی میکنی تو هم خیلی میگوی نه کمی تعریف هم گپوی در چی برا نباشه گپ زنان کی واتساپ شونا وای کردن کشتن با مفتون که با اثر گپ که واتساپ هم دلیت کردن اگر شما همی گوش کردن باشین مرا همو بچه‌هایی که وگه گپ زدن چوای خیلی میکنن اخی اونا خو هم خیلی گپ زدن نسبت وطن نسبت مادر نسبت نیوگان و نسبت مثال دولت ما نسبت توجیک ما چوای خیلی شما من نمیاد به سعودم من میفهم که اخی وطن این وطنداری و ایمانداری میگن دوستداری وطن ای ایمان چو بچه کو خیلی گپ میزنن خشو برن ما گپ میزنم قطش مخی نکنن خیلی گپ اخی نه خب برای خیلی گپ زنه که تماما هیچی در کار نیست ما دا یگام که در کار نیست شما اخی توجیکی خشو گپ میزنه باور که دیگه ملت ها نسبت توجیکستان ما خیلی گپ نمیزنن که همون توجیکستان یا چی در اعتراف میکنن یا مصرای شعری یا سعد شیرازی را در تمامی در امریکا و در تمام جا معرفی میکنن ابو علی میسینا را مدیسینا را چقدر همه در تمام جا وای میکنن معرفی میکنن اگه ما چی گفتنی هستم اینا بیاین سریسوی کارا برین شما اینا مردمی زیایی و مردمی مثال همی رزبار شکل مردمی اینا می کارتیاجی که دمی دنبلوها و اینا می سیرویانده ها و اینا می همشون بیاین اینا چیکار کنن در کار اینا می جوانو را چیکار فهموندن در کار چیکار بفهمونیم جوانو را من نمیدونم تلفنی ما دو بار سه بارش اد کوچید میشه